Ukwesaba nekweswela kuhamba ngcono yinto beyingekho endalweni yaNkulunkulu. Kepha siyabona masifundza kuGenesis sahluko 3 kuthi kwenela kuba nelivi lelinye umuntu lalilalelako ngaphandle kwelivi laNkulunkulu, kwabese kufika kwesaba, kwafika nekweswela kuhamba ngcono. Uze uthi Adam, ngesabe ngekuthi ngihamba ngcono ngase sengiyabhaca. Kuyahlupha lokwesaba ngoba kwenta umuntu abhacele uNkulunkulu lofuna kumsita. Sibuke isimo sakho la ukhona khona, utibone ukuthi engabe usathi vele unesibinzi yini noma kwesaba sekubusa impilo yakho. Mangabe kunjalo yati ukuthi kungenteka sewulalele elinye liphimbo kuneliphimbo laNkulunkulu. Sinkwa sakavuka udle. Ngicela sisithole lamhla encwadzini yaJohane sahluko 12 livesi laka 24. Ngicinisile ngithi kini inhlanyelo yakolo nayiwela emhlabathini ingete yafa, ihlala iyodwa, kepha nayifa ithela titselo letinyenti. Jesu ekukhulumeni ngekufa kwakhe ukufanekisa njengenhlavu yakolo iwela emhlabathini. Uthi mangabe lenhlavu lenemandla ekukhicita, mangabe lenhlavu lenemandla ekuveta lokusha, lokungeke kuvinjwe ngumhlabathi, lokungeke kuvinjwe lithuna. Uthi Jesu mangabe kukhona lokusha lokutawuvela, kuyawuvetwa kufa kwaloku lokubonakalako. Makusithela esweni lokubonakalako noma kutsandzeka kanganani, noma kubukeka kunemandla kanganani, kepha solo kunemandla lafihlwe lakuko latholakala ngekufa. Loku ngileko lesithi yi-sacrifice. Kutidzela noma kudzela loku lokubonakala kukuhle, ukudzele kuze kute ubonakala loko liso belingakazi lakubona. Lesikubonako, lesikutsandzako kuyasibambelela. Uma sibambelela kuko, singavumi kwehlukana nako. Njengenhlavu, lithi-ke leli vesi, mangabe lenhlavu ayiyi emhlabathini ukuthi ife, itawuhlala iyodvwana. Ake sewubuke kuthi hayi man, yini kuhambe iminyaka kepha kunetinto letitsolo tingahlumi, tingaveli kimi. Kunetinto letingeke tivele ngisho ungathandaza kanganani, kepha kunetinto letiyawuvela ngekuthi uvumile. Kudzela loku lokubonakala kukuhle, ukudzele ngazuthi awukufuni kanzi uyakuthuma kuthi akulandze lokuhle kakhulu. Lokuhle nyalo kungenteka kusibambelele, kusivimbele kuthi singakuboni lokuhle kakhulu. Jesu bathi mabamngcwaba bamfaka ethuneni, wangena njengenhlavu yakolo, bekungazuthi kuphelile ngaye kani uyawulandza imphefumulo yebantfu, akabuyanga yedvwana. Wabuya nebantfu labe bafile iminyaka ngeminyaka, wavuka nabo. Nawe mawutehlisa kukhona lotawuphakama nako, mawutehlisa kukhona lotawuvuka nako. uNkulunkulu akakuphe umoya wekuthi thoba kuze kuthi ungathotshiswa ngilabanye. Wathi thoba wena ngeke uhlale uwedvwana kunalokusha lokutawuvela.
amen.